na tulikuwa tuende na yeye, lakini kwa sababu ya heshima yake kwako na familia yako na kanisa lako, akaniambia ataenda peke yake, nikuje hapa nimwakilishe, na amenipatia risala ya rambirambi nitasoma, na pia alipata nafasi kukualika pale Ikulu akakupatia pole zake in person. Na kwa hivyo nitasoma risala rais on my own behalf, that of my wife Pastor Dorcas and my two boys Kevin and Keith. Hata mimi nimekuja hapa kusema pole na kumsindikisha huyu mama Dorcas kwa ile heshima ambayo inastahili. Kama ni mama amezaa viongozi na amewalea vizuri. Huyu mama hatukupata nafasi ya kumjua, lakini tumejua huyu bishop na rafiki yetu, na vile tumeona umeendelea, tunajua mama alikulea vizuri. Todo kima yuma wako. Kwa hivyo tukikuona uongozi wako kwa kanisa, kwa jamii, as a motivational speaker, you are a product of good upbringing. Na wewe ulilelewa na mama. Kwa hivyo kwa uongozi wako tunasema asante kwa huyu mama amelala hapa. Bishop JJ, we have come here with the president because you are a friend. And a true friend. During our difficult years, when so much was against the president and I, many friends ran away from us. Business partners disowned us. Many people we had worked together for many years pretended not to know us. Many churches shut their doors to us. We are being treated like people with leprosy. Lakini wewe bishop, ulitufungulia kanisa lako tukiwa na rais. We'll cherish your friendship for the rest of our lives. Rais na mimi ni watu ya shukrani. Na mtu wote alitutenda mema, tutamtenda mema. Na wale hawakutenda mema, tutawasamea. Wega dole wale wanauru. Wega wale wanake? Ria twati kitu muno ni maudo na gutire mundu wendaga tumukuhiririe. Bishop huyo na familia yake na kanitha wake ni matuhinguragira mirango tugoka agatuhoera, agatuhe ciugo cia gutumiriria, agatunyitia nguriki cia ngoro, na nginya mwathani agituonekanira tugitoria tugitogora thabari yari nditu muno. Na nikio na ithu tuoka kuga ria wina maithori tuoka na gacigo tukugirie maithori. Tondu na ithuĩ rĩrĩa twarĩ hatĩka-inĩ twauga mbu no atwĩtĩkire, no mbũ nĩguo thĩna wa mwathani ĩtũũraga. Na koguo tũka kuga pole, na twĩ hamwe mũno, na no tũthiĩ na mbere na gũtũhoera ona mahinda nĩrĩũkaga kanitha-inĩ, na friendship ĩno itũ ya family yaku na citũ ĩtũũre. Ndĩrenda gũcokeria atongoria yothe me haha ngatho nĩ gũka kũnyitĩrĩra bishop na kũgemia igongona rĩa nyina wao. Ngwenda gũcokeria iria aitũ othe ngatho nĩ gũka kũgemia igongona rĩa mũthuri ũyũ. Ngwenda gũcokeria andũ itũũra ngatho nĩguo mwakĩrĩria mathaa macio mothe nĩ ũndũ wa kũheana gĩtĩo kĩa mũkũrũ ũyũ kũmenya. Na twacokia ngatho atĩ nĩatũheire kura. Nĩona kura itũ ĩmwe ya kĩũra no nĩ gũgũciarwo ciana ingĩ. Koguo tutingĩũria Ngai kĩũria tũkuga nĩ kwagĩrĩire, na njuge nĩguo ndĩrerire bishop ira akarĩre. Niĩ gĩkeno gĩakwa kĩa mũtumia ũyũ kũhurũka gwake ti atĩ no ngenerere, no kũrĩ ũndũ kĩranjĩra mwega atĩ ithuĩ mĩaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte tuoĩ ciana nĩcio irĩthikaga kĩ aciari. Rĩu bishop ũgĩthika mũciari nĩ tũrakena, tondũ gũkũ gwitũ kũrakinyĩte handũ aciari nĩo marathika kĩ.
kiu no gikeno giakwa muthenya umuthi ati uguo niguo kwagirire no haria turakinyitio ni njohi njuragani aciari nio marathika ciana muthenya wa Sunday ndari Murang'a kwa mutimia witagwo Wahu wari na ciana 8 umwe wa muiritu na igiri mugwanja akidarira mbirira imwe nenge mugwanja ya igiri ciake ciothe ciuragitwo ni njohi njuragani atigitwo na muiritu umwe ndari kuo kumugiria maithori turari haria Kirinyaga andu 23 makuite ni njohi njuragani riua rimwe tukimathika tuigite mathandũkũ rimwe meri matatu 23 na mwari ake makora maitho nyũmba ĩno itũ nĩ gũthira ĩrathiraga korwo nĩ tũrathiĩ ũguo mĩaka ĩngĩ 10 ũguo mugaga mũrĩ aingĩ to nĩ ngĩiguaga nyĩmbo wacarĩka nyuaga njohi ndaigua ĩkĩinũkĩra mwĩrĩ na Gachagua atarathikĩrĩria kanitha-inĩ ciainagwo ciahũragwo mũno na ini mainaga nyĩmbo ciake mainaga mũno nginya gũkĩrora mainaga kanitha-inĩ akauga nyũmba ya mũndũ tũrĩ aingĩ mwathiĩ Mombatha tũrĩ okuo mwathiĩ Gĩthumo tũrĩ okuo akamwathiĩ Gĩthumo rũiragwo ĩno nyũmba ĩno itũ ĩno tũngĩrathiĩ ũguo mĩaka 10 rĩu nĩguo mũtingĩrawĩna ĩno nyũmba nĩ gũthira ĩrathiraga hatirarĩ andũ haha rũrĩrĩ nĩ gũthira rũrathiraga completely tondu anake arĩa mararĩ kuo mararara mĩtaro arĩa angĩ nĩ makuire arĩa angĩ matiremenya angĩ na mena aikia nini handũ ha gũkoma gĩtanda igũrũ marakoma rungu rwa gĩtanda anake marathiĩ gwĩtia nyina irio handũ hanahe nyina irio hau nĩho tũrarĩ na njokerie county assembly ya Nyandarua speaker leader of the majority and the MCAs ndagũtĩra mũbĩra. You are the first people in this country muthondeka watho atwanyitwo na njohi njuragani milioni 10 kana miaka 10 aya na rĩu Nyandarua rĩu nĩ kwega kasi kwega yes. And our security team, the new county commissioner and your team, you are galore now. You are good. Please do your work. Ufanye kazi bana. Na sisi tumekubaliana. Hakuna transfer. Mtu akishindwa na kazi anafutiwa tu hapa. Maroni ya kupeleka mizigo imejaa kwenye ndara. Anaenda tiendaga. Please and you are doing a good job. Carry on. Yes. Turauga na tutire na uzo mundu. Na gutire biashara ya mundu turagukia. No turauga ndukwendia thumu utwire ni njohi. Ndukuraga ciana ciene ati niguo toke. Gutire kira gukenge hingũrwo kĩroko atĩ kĩnyuo kuma kĩroko nginya ũtukũ. Taska tene rĩrĩa twanyuaga yetagwo banda ya kazi. Yacokire ĩkĩgarũrwo ĩgĩtwo banda ya kazi. Ũcio bũrũri ndũngĩhotekeka president William Ruto egĩtĩ-inĩ nĩ mũnini wake. Na koguo nĩ ndĩrakena na igua Nyandarua rĩu nĩ kwega. Tũrenda anake macoke mĩciĩ. Nĩ tũnogete nĩ mĩciĩ gũkorwo ĩgĩtongorio nĩ atumia a ndigwa. Athuri ao makurire njohi-inĩ. Nĩ tũnogete nĩ gũikara na ciana cia ndigwa. Tũrenda gũcokia family, mũthuri na mũtumia na ciana ciake. Turenda muthuri atuĩke ũrĩa warĩ wa tene wa kũhang'ĩra mũtumia na kũmũgitĩra na kũmũcarĩria. No ti atuĩke atĩ mũthuri arĩheagwo indo nĩ mũtumia. Ũcio ti mũciĩ. Na turenda gũcokia gĩtĩo kĩa mũndũrũme. Aheo gĩtĩo nĩ mũtumia wake na ciana ciake nĩ kũmũmathĩra. Mũthuri aumagara agacoka na kanyama onokorwo nĩ gakuota. No ti athiĩ anyue njohi ũke kũria nyama na gũtirĩ nyama agũrĩte. Kandugo mekaga. Okarĩ mũrĩu aheo gĩthenya akauga ciĩkwo nyama. Na gũtirĩ nyama ĩkĩte atĩa? Maũndũ macio nĩmo tũrahũrana. Na ithuĩ tũtirĩ na ũndũ thirikari itũ, tũrenda gũcokia gĩtĩo kĩa mũciĩ. Tũrenda kũgitĩra rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩgetha rũthereme. Na nĩndĩraugire ira kũrĩa kwa JJ
anake na iritu aya mwena megutha utigathuthimere ciana thigire ithatu ciana reke ciana iciaro mugwanja inyanya kenda 10 utiri mahitia ciana ni kirathi ahe mahitia ndio naje ije yura mama hapa kuihurite haha lakini umana imuno uko niko turenda ngira eliyo mudungu ngira eliyo mudungu kihenda kadira tugiri uke mundu kinene kide bitu president kiriona jira jigana ndio mahitia no ndikire ciana ngira atura guku ciana ciyo ndire ciakwa no tunena ciana igio na mundu ndagatwire tutikage ciana cia kuigana turenda ruriru rwitu runene hena rukure nega tukorwo na hinya ngiri kia tondu ndikwenda kwaria muno gutukire hii maneno ya transformer 2 sikiara utakuja tupange pia mkuje tupange mambo ya mfereji ya kuleta maji, si ndio? That one is arranged. Hiyo tutapanga na tutamaliza. Tumepeana about 1 billion shillings ya stima hapa Nyandarua. So if it is not within that program, tunatafuta pesa so that we do that. Bwana Wajakoya, mimi si mtu mbaya. You are also not a bad man. Ilikuwa tu na kuogopa vile ulikuwa unasema vijana wafute ile kitu, na unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema sio ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. Kazi ngo kiatu wapi tikira mungu ndio. Ezo ndo kigwate ate modogoto le muraihu ate witikirio ke watho manungu cia kitu ngithirire. Ndakuragia mundu uyu uri. Niguo tukihurwo ni bagiri. Au wewe tu etikirio rutugira tu. Ndio nyina baka hanoe. No ni agitari ya ungatiyo. No ni agutwira nire? Yego. Tondu kai bagi no bagi we. No ni tukwaia. Bwana Wajakoya, you are right. Hiyo maneno ya kutupa mawe, hiyo si tabia ya watu ya Mlima Kenya. Sisi ni wakulima na wafanyabiashara. Kazi yetu ni kutafuta mali na kuchunga. Ndio tulikuwa na shida na nyinyi siku ya maandamano mkiharibu mali Nairobi. Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Hiyo ndio tabia yetu. Na ndio uliona hii watu wa kina Karim na Sabina walijaribu kuuza mzee hapa ikakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bungoma is progressive. Watu waongee maneno peke yake, wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambayo ni imepitwa na wakati. So we want to ask all Kenyans to solve their political differences peacefully. Watumie ulimi na mdomo kuongea na akili. Hii maneno ya kutupa mawe, kuchoma tairi, kuchoma mali, hiyo ni mambo ambayo haina haja. So lakini ni mzuri, at least tumeona siku hizi hakuna hiyo maneno ya maandamano, hakuna kutia sufuria kwa kichwa. Unajua ya kina mama wetu walienda hasara sana siku hiyo. Sababu watu wanachukua sufuria wakienda nayo inapotea kwa tia kazi, wanachukua nyingine inapotea. Kina mama naenda hasara. Na hiyo maneno sisi hapa Kikuyuni tunataka hiyo maneno. Hadi Mungu ndio hiyo. Sisi tunaongea na mdomo, tunakubaliana, tunawajana na hiyo maneno. And now that you are a friend of Pastor JJ, atakwambia maneno ya kwetu vile tunakaa hapa. But I'll invite you for a cup of tea. I would like you to tell me that good bang you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo ndio nierevuke niweze kujua kidogo. Mambo ya university governor tumeongea. President is committed and committed. Na mimi ya mama wa Nyandarua, my farm iko hapa Shamata. Ni pesa nimekosa ya kumwaga mawe. Sasa ile pesa kidogo nilikuwa naye Pastor Dokas amechukua ameweka rehabilitation center. Sasa nikipata next 2 months mshahara nitaanza kumwaga mawe. Nataka niweke boma yangu ya kuritaya hapo Shamata. Ndio watu ya Nyandarua tukue tukiongea hapo. Na watu ya Laikipia na watu ya Nakuru. Kati huo. Na nikule mawaru hau. Ishi ya KFC.
na nituko taidania negala wakete ga hau negala neighbors yakwa kama kuna wira waru kama negala mariage betera kuya kurugo hau nehera ibo amanya ndaro person ko gwandora maru bane juka anya ndaro kaingiri gwa uvuka mushi na mundu agithii mushi ndatuyo kuri arani katiguo kwa gotodo na kuleta kurade twakenda muno. Asanteni sana. Thank you very much, Bishop. We are with you. We are together. Please take heart. You are in our prayers with your family and your church. You are people. Na tunapendana na tutaendelea kupendana. Vile nilisema jana, kila mtu tusameane. Ule ni wadihirie ndamwekeire. Ule ndatihirie adeke. Ndio ningekiriate. Na nyumbeno ito ikwenda gukaigwa mundu ono mora ikirio ngimahiga kanora uranegerera uri oki reke itwenda ta nyumba iye ingi tutikae ukahuthirwo kuhura na ithuĩ ni andu menja tuhuranaga ithuĩ ta turi irimu ithuĩ ni tuhigite gutire mundu tungitikira atuhurithanie reke tuikare twendanite twaragie kimwe tucirage maundu maitu twi kimwe na tungikara twendanite tukiaragia kimwe maundu maitu marikaraga mari mega no ria ndiraugire bobo ititwaranaga ni kwendana itwaranaga ni undu wogwati wa guthie iri iki. Lete hiyo speech ya president nisome ndio niweze kukabidhi Bishop. Condolence message to the family and friends of Dorcas Wangari Muheu. I salute and pay tribute to Mama Dorcas Wangari Muheu. Throughout her life, she dedicated herself to passionately serve her community and family tirelessly. I salute her for her courage and role in the fight for freedom to ensure Kenya got her independence. That she raised 11 children on her own underlines and exemplifies her personal sacrifice and hard work. Her strict and focused parenting gave us Bishop JJ of the Priesthood Fellowship Church, a great bishop who is not only our friend, but a bold and admirable voice on the pulpit, who through his deep and inspiring sermons has continued to mentor many young people, families, and the nation. Mama Dorcas Wangari leaves behind many lessons for us to emulate and a legacy full of stories to tell many generations after us. Let us be comforted by scripture, Psalms 34 verses 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. To family and friends, I pray that you'll be comforted and your hearts be filled with peace. Poleni sana, signed this morning by His Excellency William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Ikiwa basi Mheshimiwa Naibu Rais sasa anachukua ile risala ya rambirambi na kumpa Askofu Daktari JJ Gitahi kupata ujumbe ule kwa niaba ya familia. Mheshimiwa Naibu Rais na kanisa, basi sote tuketi, na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu Rais, ikiwa tuli hali ya matangazo, kwa sasa tutapata maombi ya mwisho kutoka kanisa, na baada ya hapo sote wengine tunaombwa kutulia tuli hapa mahali pale nyumbani, nafasi ni hapa. Hivyo basi kanisa itaongoza kwenda na mwili wa mama yetu Dorcas. Itakuwa tumeongozwa na kanisa na viongozi na familia watafuata. Wengine sote tutaweza kuyafuatia ambayo yanaendelea pale nyumbani hapa tu kwa runinga zetu. Kwa heshima kuu sasa ni muombe baba yetu Askofu Bishop Wangombe kutuongoza kwa maombi ya mwisho ili tuweze kukamilisha ibada ya leo. Asante baba Askofu. Thank you so much, Your Excellency. Naomba tusimame.